Сүйлө. Саламатсыздарбы, достор, туугандар. Менин атым Алтынай, фамилиям Боронова. Мен бул компанияда менеджер болуп иштеймин. И мен бүгүн решила вам варикоз боюнча айтууну. Почему? Потому что көп сурашып атат, кандай болот варикозго колдонсок депчи. Себеби азыр жаш балдардан баштап эле уже варикоздор чыгып кеткен. Почему? Потому что 12 саат иштейт Россияда жүргөндө. 15 саат иштешет, на ногах турушат, вот поэтому варикоздор көбөйүп кетип. Вот поэтому именно программа варикоздун программасын мен сиздерге азыр сунуштаймын. Биринчиден эле обязательно биз алоэ вераны сунуштайбыз, потому что буда 200 полезный компоненти болгондуктан биздин организмге эң керектүү нерсе. Клеткаларыбызга наполняет витаминами, минералами, аминокислоттор менен. Дополнительно к нему биз ичебиз обязательно артиксин, это именно циркуляция крови, канды эластичный кылат, потому что варикоз деген это тромбы, это бляшки, это полностью топтолуп калган нерселер. Вот ушу сужениядан болот. Бул варикоз аялдарга, балдарга, жаш кыздарга деп карабайт, постоянно боло берет. Вот поэтому именно мына артикси өтө сонун жардам берет. И обязательно чеснок, это тоже антиоксидант. Чеснокты ичиш керек. Почему? Потому что бул именно биздин флора кишечнигибизге өтө керектүү нерсе, варикозго өтө сонун жардам берет. И сыртынан колдонгонго обязательно бизде First деген бар, это первая помощь. Мунун ичинде 78% алоэ согу плюс лечебный трактор кошулган. Буну обязательно сыртынан шыбайт, чачат, бутуна кайсы жерде варикоз болгон болсо чачат дагы. И кичине турат, бул сиңгенден кийин обязательно желени шыбашыбыз керек. Желе тоже, бул алоэ желеси 78% алоэ желеси деп болгондуктан и целебный трактор кошулат буга. И буну шыбагандан кийин бир 10-15 мүнөт турат, сиңип кетет. Обязательно бир күн буну шыбаш керек. Экинчиден витамин Е. Крем с витамином Е тоже в составе бар, алоэ бар. Бул аябай сонун увлажняет и проникает полностью эластичный канга жардам берет. И варикоз эле аялдарда болбойт, бул эркектерде болот. Эркектерде обязательно варицелла деген оорусу болот. Буну билбесеңиздер, я могу чуть-чуть рассказать, потому что именно мен группамда болгон варицелла боюнча келген, ал жаш балдарда 18ге толгондо военкоматтан өткөндө көрүнөт экен. Эмнеге азыр балалуулар болбой жатат? Потому что именно варицелладан болот экен. Потому что ошол эркектик орган жагында варицелла деп коет, это тоже варикоздун бир түрү экен. Вот ошону алып койбосо бесплодие болот экен да. Вот поэтому ошого өтө көңүл буруңуздар и ушул программаны ичиңиздер. Рахмат, оорубаңыздар.